mi danas igramo. Šime samata mi danas igramo. Nema ja samata. Stiterio. Da, Stiterio. Stiterio. What the fuck, kapendo. Kako si rekla? Tako, doj. Leba. Pa tvoj maleni žali. Napravim decu što. Kakav friend o, kako profi to ubijam. Jednom tijelu. Nema na terenu. Tu je mata. Malo slice baca. Mata, malo slice baca. Ajmo. Ajmo, Emic. Kaže ovako. Kako normalni ti čovjek, kaže, nisi brate, kako si, šta ima? Evo ništa loše, brate, jebi ga, ništa, ajmo se. A kako to će nagovoriti? A-S. Nećemo da šurimo. Nećemo da jurimo pred rundu. Imamo se zakućemo ovog pikavca. Mislim da svi znate, kod sad mi se sluša, o čemu se radi u ovoj igrici. Znači, vi ste jedna zmijetna, kao što sam ja ovdje gledala. A vi vidite, buljava zmijetina, znači vi ste kao ja jedna buljava zmijetina, ali imate spinove. Evo ne znam, nećemo imamo plis. Idemo bez spinova, gdje? Ne, frame drop sad! Nemoj za ovo ide, nemoj. Malo, ne. Mora nešto bolje da se javljaju. Genijalno. Aha, shit, pa pljunuto. Pljunuto. Pa pljunuto, pa tako mi reci, nema me podjebavaš. Me podjebavaš ti jedan dan, pa šta je bilo? Nema me podjebavaš, ono staneš din. Idemo mi ka centru. Znači, ajmo. Ka centru. Kako se to radi profesionalizam? Profesionalikac. Profesionalikac. Znači zmijetina ovdje, evo, porasla je debela ko konj. Zmija. Ko konj. This man. I shit in my... Ja sam mala kada crna tvoja ciganka, ja sam mala crna tvoja ciganka, ja sam mala grba, crna tvoja ciganka, ja sam mala grba, crna tvoja ciganka. Turn down for what?
Mm.